Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Uma ngabe ufisa ke ukubona ivideo esikhuluma ngayo kule video ungangena ke lapha kwi-comment yethu yokuqala. Izokuthatha ikubeke ke kwi-video yethu ke lapha ekhasini la ka-Facebook ufike usifollowe ke lapha ke. Sila esikulethela khona ke izinto ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Bafowethu iyatrenda ke ivideo kakhuzani mfokambongose ke lapha wengane zakwethu. Ebonga ke isipho ke lapha esivela kuGay umfokangcobo ke. Kule video kubonakala ke umculi kaMaskandi ke vula ibhokisi ke lapha wengane zakwethu ethola ke iskipa ke esibiza ke imali engango 11,000 ngokwemali yala eSouth Africa ke eveza ke nokuthi ke usithole ke lapha ke umhlelo omcimbi ke ugeke lapha wengane zakwethu. Uyasho ke lapha ukuthi ke uke ubonga ke ialbum ke lapha wengane zakwethu le ayikhiphile ke evutha malangabi ke lapha wengane zakwethu nokusebenzisana naye nje usukela emicimbini ayihlelayo ke lapha wengane zakwethu. Into ke enhle kakhulu ke lana wengane zakwethu esibonile ke lapha ke iyenzeka ke lapha kule ya video umuntu ephiwa nje iskipa semali ke engaka ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke usuvo lwakho ukuthi wena ngabe ukuthini. Uma ngabe ufuna ukuyibona le video ngiyacela ukuthi ke lapha ugijime ke ungene kwi-comment yethu yokuqala kuzoyithola ke i-video ke kakhuzani ke ebonga ke lapha ke iskipa ke aphiwa sona. Siyi-channel ehamba phambili Mkhanyakude sithi siyabonga. Uma umusha siyacela ukuthi ke lapha ke usubscribe ucenzele nebhele ukuze uzohlezi usithola njalo ke kule channel. Siyi-channel siyabonga. Molweni kuzo